Dia gini ko por nga kwaru napta ke jingtip lang baro. Ngamla klem da ai kublai ke pang ye ko wei ni ki sen balang NGO ke jongi kata ke MPSO. So kemen mi thu IP begini ki don hakmat nadu dang stem. Ke por penyanyi ki pos elektrik. Bat hadu ke por janmet pengion pai nak ke jaka. Ya ko por langsung bangayu I gini gilong kemi. Arut gilong kemi kong simli. Bat iway pada presiden jong ke MPSO jong ke Boy district jong yang hatrai jong pos elektrik na kamantaban nya dai ai ke belakren sakmat soban ai ku bleiru iki pai ba no snong jong snong yang kuli kilong kemi kira do ding menilai persya iki kulit asam nrei kat bana kalian jong sarkar ke jong dan ni na thai kan mau ke bajia langpi habai tu ho put usam aplen ga megalia ber asam giap giru pai ba mo kadung kan por giap samut giap kan bana itnan pada hapo Mizoram lagi tu put aplen ga Mizoram bat asam na klem yoi ba kimjenja di pai ba Mizoram di ba kamjenja di purit Mizoram ba lese ngiru ba ia badut babli dewut di purit asam kani kanung ga ege kalau mar khong ko bani yang ni nagapor kimi di pai ba syakmat ban yadang yo putusam ngakan mau kadon gawe ga video haka YouTube ka ba don ba ilong komunikasi di bakran dak tradisional da cap no ro ki air kani ka jaga ta bamud ki pai ba ki ilong ki nong yada yo putusam jong ka state kat ba hapo Mizoram pada pulit bat ka sarkar kilong ki nong yada kita ki bangi nagalang jungi ka UDF haji song meeting jungi menentang kasi yoi ba ya ka baka sarkar megala jungi kala asting haji ni bati babun ki issue dan nagalang jungi ko mangalaw fi nginom siem tangga UDF ban interfere ban intervene ni kali kam namang isngo bangi ko abandon ka jungi trelang bat MDC baro tendre ni akan du yo siam ban khot oleh MDC meeting tendre la dakim khot ban dakim Islam nyimban se nyapan ya syakmat kum ka UDF ndai fast kali kakam jungi kalong ban ya trelang bati MDC baro ban sim kya gani kam